batsadi re tle re kgone gore re theretse mafoko ka tlhamalalo ke santse ke le ka bona gore ke hei ba haitse ke a le dumedisa ka pula ne ke simola ka go dumedisa baeng ba rona ba ba tswang ko Afrika Borwa ke dumedisa motshwarela kgosikgolo re Seretse Peter Khama ke dumedisa Kgosi Khamani Burangwane Bishop Beleme lotlhe ba gaetso ba ga Mangwato Batswana ka le dumedisa gape ka pula ka ga bone ba na mpolela gore ga o tola o tsena mo Botswana o itse gore go letsatsi o ska ta ka dikobo o ska ta ka jasi sa hela ka hempe wa pere hempe kana motho na mpolela yalo ke bona gore na ba to go ntsietsa kana mabane ke gore gile go le diphego ke gompieno go serame ga ke itse gore le ntsa jang ke batla go semola ka go leboga ya go leboga motsamaisa tiro ke leboga gape maabane batho ba le bantsi ba nang kemetse mo tseleng botakwano le ba ba nang go rosa mo lapeng le lona ba gaetso yaka le tsile gompieno ke a itumela hela thata ka lerato ka gore ba itse ke a lerata ke leboga gape yaka le tswa go bolela gore ne tshwere jang ko Afrika Borwa ke ba baagisane ba rona ba ba tswa mo lephata la Contralesa le Sanko ba nang tlhokomela ba nkema nokeng nako ga ne ke le ko South Africa ba buile gape ka Maitsho Bridget Motsepe le ene tota o na re tlhokomela nna le Botsekedi le Anthony le ene ka mo leboga hela thata o na batla go tla kwano ga ke go roga mo Botswana mme puso ya lona ba tswa mokganna go tsena mo Botswana ba mo tsentse mo gate visa list re ga batla go tsena a kgona go tsena ya ka mongwe le mongwe o tswang ko South Africa o tshwanetse gore a apply gore ba ka gana gore a tsena mo lefatshe la rona gape go na le ba bangwe mo South Africa ba goreng ba lanke menokeng ba re thusa that's why ke tora ba bangwe ba re o ka re le ba ga ke le fresh ke tswa ko South Africa ke
sala ke le bolela hore ke santse ke le monana ba le ka go le tsetsa ba bua di wa khatsame a bona bua maru ke batla go leboga gape go se kgolo go la tsela Eswatini le ene tota ene le goromente ya gagwe le bone bana re tlhokomela bo Tsekedi Anthony ba santse ba le go Eswatini le bone bo Tsekedi le Anthony le bone ke ba leboga ka ga bana tlhokomela ka teng banke manokeng ke na le moemedi wa ga Tsekedi gonega le ngwana wa ga Tsekedi Talia le monye Kgantele le no na tsile kwano go bola a bana le nna mo tirong e bona le ditsala bana thusa borangwane la ba itse ba buile gore ke bo mang bo re Seretse Peter Khama bo Rasobolai Khamane Mokhutswane Sekgoma Sepako Seletso ke moreng Thebolan re Senso le o teng ona Masenso le ene bana khona go ta go South Africa almost kgwedi le kgwedi o bona gore a ke santse ke siame a ke tshela sente le go Eswatini bana teng gabedi a ne ke le go Eswatini so le bone ke batla go ba le boga hela thata ka go tswa go bana bolela mo Botswana ba khona go bolela ba bangwe gore nya re tswa go kopana le bosikgolo wa lona and re nka le bolela gore nya o santse a siame wa tshela ke leboga gape Kgosi Khamane ba lekile thata gore ba mo kgagana le nna nako hane a tshwere tiro mo kgoteng ga ba kgona that's why go tswa go bo ba mokuba mo tirong o ba kgona yo mongwe ya ka lutolo re ramang gore a dira tiro ya bone go leka go kgaogana ba ga mangwaga me ga bana go kgona o helong ke tla bua gore ke a go dira jang ga mo botshelong re Kgosi felo Kgosi yona tlhokahala maloba le ene ona thusa hela thata ha ne ke le ko South Africa ba buile leina la motogolo wa rona mogomotse ka ba modimo le ene ke batla go mo leboga hela thata le ba ba bereka le nna ya ka ke le tautona wa pele ke na le office go gaboloni go na le ba ba mo officing ba gore ba nthusitse hela thata me gape ke batla go bua ba teng go nega ba bang ba bone ba goreng bana tlhokomela ke le ko South Africa ba tlogela mo Botswana ba tlogela batsadi ba bone ba tlogela masika le ditsala tsa bone go tla go nna le nna go South Africa le Eswatini ba ntlhokomela le bone ke batla go ba leboga hela thata le Batswana bana kgona go emela kwano ba go nthola go South Africa kgwedi le kgwedi le bone ya ba leboga ba gaetso le lona tota le ska tsa gore maloba ya ka re tswa go utlwa gore
le le ka we go khoting go bua ka nna go bua ka mathata a lona le be kganwa ke mapodisi le sacrifice se tota go supa gore nya kana re na le ngwao ya Setswana kgota ya re kopanang teng ha re batla go bua ke yone tsamaiso e tswa kgakala le ka botsa bagolo ya ka ke buile nna ke sa ke le mona ka botsa bagolo ba motse ba tla le bolela tsamaiso ya rona ya Setswana go romela mapodisi go kganna bagolo gore ba ka bua ha re bua ka puso ya batho ka batho freedom of speech o kgona go mahoko a kgota a ntse jang thank you yone tsamaiso jaanong ha le gore go na le ba batho ba batlo go re ntsha mo ngwao ya rona nnyaa ga ke bona gore re tla dumela nnyaa mme October ga e kgakala ba ba ikelweng ke mapodisi ba ba tsentswe mo disele tsa mapodisi ba ba tlo kganwa ke mapodisi go ja Christmas mo khoteng ya bone ya ke kopa maitshwaro mo go rona God, you're doing it in my name. Yes, yeah. You're doing it for me. Me ke lebogile hela thata ke a le rata lotlhe ke leboga Batswana ba le bantsi ba romela molaetsa go go nna ba bangwe ba le go moseja go mahatsheng a sele ke batla go leboga go taotona ba ba lekile go bua le batho ba go ba sa ba rete go molato mme ba lekile go na le yo mongwe taotona wa pele ke tla bua leina la gagwe ba bangwe bo taotona ke go bua maina a bone ba ba lekile go thusa mme yo na nthusa thata ke taotona wa pele wa Nigeria General Obasanjo who lekile from the first day up to now ene ka mo leboga ba re tsoke ba to leboga ba bangwe gape di ka ke dimponyana impotse e seng dimponyana impo ba bangwe ba supile gore ba na itumela ditiro tsa me ha ne ke le taotona le ha ke tswa mo tirong santa ke batla go supetsa ye a seame ye ka ntate ba loba lutile gore ba SADC ba tswa go nela former presidents what they call fathers ba ba simolotseng SADC yaka ntate Seretse yaka Kaunda wa Zambia yaka Nyerere wa Tanzania yaka Machel wa Mozambique so lutule last year ka August dikile kwa Angola kotsa mpho e hilweng ntate e ba SADC mme ke tsama ke le nosi ka gore ba bangwe ba hilwe tsa bone ka 2022 ka le SADC e tsa gore bolelang bo Machel bo Kaunda bo Nyerere gore le khama ba bolele di-government tsa bone gore a mongwe wa bone a tsa dimpho tsa bone puso ya rona e bere nya ha re no bolela bo khama ba ka ipona so
So, Kibernya Husiami, Kitagua Peliore, Bankolota. But last year, Yahasadi Govarinya, Halidira Sente, Girohore Ata Sam Poyara, Hore, going. That's why Nikili Nosi Kanapuyati. So, Chara, okay, they were better. Ekwadile Sedik founding father Kubainela Eben Supeta Seretse Khama. Nigego Rwanda. Rwanda Bampile Mpoye African Film and Compass Award Usupore Nikele Moto Yona Leka o Tusa Bauto Buhulang Babadi Kubudi Kutsan. Go South Africa. Ihile this award. Sigma Award. Usupore Nikele Moto Yora Nareka ho Tuka Hata to promote traditional music and dance. Go, you want to ballet betting with Baloba Nigilico, Latela Mamusadiana. They want a Bampile Mpo in recognition of conservation. Babamwe, you are patron. Ya Pan-African Heritage Museum. Bahudira, a museum, Yahua Ghana. Ubanko Origine patron for the whole of Africa on this museum. Evena Budulastino Hape wa African Heritage Awards. Yore Baba Giran Sente mo Africa. Raba Limocha Hape. Gahuvanela Impo once a year. So Maloba Renele Mo Ghana, Redi Rayalo. Sorry, Mo Nigeria. So since it was Botswana, I've been invited to Wetela Mahatse Ale 17. So there, Hababa Wemonera, Manasam Bata, me Nige Kona Hoya, being invited to those other countries, really 17. 12 in Africa, 5 Umoseja. So, le want to give us a recognition by Mpili. Maybe it's almost little. It's your mobile. When I was born, I get like I was born in England. For almost 5 to 6 years. Bale more exile. But hata nele hore horment ya maburu. Kana ko ya teng. Lea mamusadinyana. Maburu bana sa utumela hore. Muno umunzu. Uka tsa musadi wa lekgo. Kare ko South Africa enele apartheid. Utomonzo nakaha, lekwao nakaha. Ska kopana. Ubarono hasereze le Ruth. Abadirao. Mo is a bad example.
Kamu sorry tautore le mo South Africa. Makole le batho ba kana ba dira ka bone. So zamba thoba le ba isa khakala baskana hauhi le rona. So makwa go UK le maburu wa ba dumela gore bansi. That's why what's a mileage? Hore, I was born in England for 3 years. Gilmore exile. 3 years. I kisi kia kanyo hore one day. Kya ho tswela konte happy for another 3 years. Gilmore tswana rena le horomente ya Batswana. Ubadira ya kamaburu. Badira ya kamaburu hore itswela konte. Me ibuile. And hagena sepe habaka tswela ba ntshenya. Yaka batswa go dira, yaka batsweletse go dira. Yeah, I'm going nowhere. Kitule, it's one kele talusori. Kitule mo Botswana. Gauri, Basamulate Kanyabone. Harabodi Toponga 2019. Butterfly. Barikutule 100 billion pula. Botswana is in 100 billion pula. It's sort of a lot. How I know that? Go court, bare hagona sepi. Go parliamenting, Peggy Serame, Donawa, Ramadi, Arenya, Haizisip. Recently, Modi Pampiri, that court, Rewonye my GIS, Ba Kuala, Ba Supore, stories are 100 billion, Hanabu Amarus. Who are on it? Merais. Otawo, that 2020 August, Ghana, these people, they try to poison you. Barana, Kara, what are the Mobozan? Okati Royal. Mobozan. You know, the same story. Okai Bala. Mupan Piri, Yakot, Yamalova. Otabona, my dearest Barry. Bato Laki Mahosi. Ore Babaton Surbasama Bahobola Yomo. I did Orela Hasilarona, Ile Kaito. So Navarina, Obasanjo, what over war. Give it to like I go South Africa over Obasanjo. I guess Sansi Gilgo South Africa, Yababa, Bampula Lore, Oscar Wella. Batoba, Hawaii Tumela Hore, Urola, Kula, Boda, Basa Lemoha, Yakakalabo, Tano, Haniki Lebano, Igile Basa. Abatileka arrest warrant. That's why after I left, Yahabare, hey, Mutumulato, Onalidi Tovo. Mutanale, Usonasurase. I know what I can a license Yasoni. English at a Bohare, Yara would drive inside it over. Hangebeher. Ganabarinya. The whole body of Sinzarona, Rebecca, and your own license. Yeah, Romela Diaz, Mapudise, Away, Rebaho Secha. And then give okay, what's Yami? Arrest, I think, search warrant, search. Even a little post of Moting, Riverina Halika research. But they give a hour, Yame, what I can say. Tanta Mosu. The Taliban Tovrozani, DD license. Obasat for 10 days, Basat. Then Mahosiaba, Rumela, message go on.
Sans que itu are tapu sebele kadi thobolo baba mapulara how ka go sebele watch out ba go dira se so yeah go South Africa na go South Africa bana shakezi muhammad wore haba khona go dira se ba sa khona o ba sa se kedi ba mo tsenya mo seleng le mosadi wa gagwe ba tsa Tony ba mo tsenya mo seleng ka re ke seo o ba tswala ntlo ya me o ba tsa ntlo ya ko gaborone ba e tswala lena ke go bonyela tse Jano, tsone di charge le warrant of arrest ni e bolela hore nako ha o kata go court mo Botswana ba go tshwara ba ba to dira ya ka bana dira le rekgosi ba go tsenya dihaka ba bitsa boneba go ba le teng ya ka kana go ya khosi ya goroga go airport gore ba go embarrass ya ka bana dira le re matshek le khata murupisi le wena ba renya ba batla go dira hela ya so ke bere ora re tshwanetse gore with my lawyers ke le go tsena go court make it that in a way gore ba ska le mo me ita mai sente ni ke crossa border ina le passport itore ne ke tsamaya go court gore ba ska mpona ebe tena go court ebe etsa le magistrata ba renya go siame inside the warrant nikutore bana mpata bana ntsuma gore ha tswa mo court ta bona gore wa kae aba sanse ba mpata motore ha tenya o tudile gape Done kere nya go siame ya no nka tsena mo le hatse ga bana di warrant so ke bere nya kala go tlhano ke ta goroga mo Serowe gore ka gore ke tswa mo Serowe ke batla go kopana le ba ha mamato le ba bangwe ba tswana hala gore ba batla go ta kwano and then go suporinya e bui a sore itile kwano ka gore gona le court ka di 23 mabane ke tswa go bolela gore nya ya no ya di 23 ba tswa go e postpone mabane so arizore ari ya no hore ha ho tsena le so baba manare ya tsena hela ka hore ka go court ka di 23 then ke ta tswa gape ke boela go South Africa nya ha ke bo sala hone Loba haito haja tapano ka hore anong nkare habana ho tsenya habana ho leka ho mpola nya itile pano ka hore Botswana is my home. Botswana is my home. They can do what they like. Iso re se dingwe di charge ba di vacancy. In case ya di thobole ka fail. But ke gore ya kona re la bona ke na le ba bangwe hona ke beile mo go bone gore ba ntlhokomela yes ke ta bona gore ke ja kae ke ja ing o lai akere that's the Botswana ya today bele go no sa dira o lo kgona tsholetsa cell phone ya gago o bua le mongwe re kana tsetla ga bua se o sa tsaba hore madia yes ha ba ka uto bua ya no kanna batago se ya ne ke tsama ke kopana le Batswana mo di khota mo di phutego tsa di khota
Muna mo ka kono wai magadi na abu asa. Ai tornya ako na mata. Umbiona barnya har ka bata rebona risma lewena. Ako na le mata ta kam. Bata bona kemon lampo ya ako na le mata. Bata bona ibu lewena ako na le mata. Murai ngumu. Ya. October hai kaka. Jangan mana bahasa itu hawai umum tuan. Awak kanya ka kosi khama, kosi sebel, kosi batui. Khama my great grandfather. Una samale hone ko latila mamusania. Korea. Baba tobre asir le sabutan latila ro. Tate nele tautona wan. Denna nikele tautona. This is our home. Nano home piono bana basere jeba ko kai. Habai. Le bana babone habai. That's why Maloba, when my sister Athoka Hala, Hara Kona Ho, on nothing. Kalelebo, Ore, you buried my sister on my behalf. Ralebo, thank you very much. Dehum Piano, Kaure Bautulere, Unwe Ngata. Untunya Meahurumente Go Haburuni. Onale, Umongwe, Dona Tuamutirung, Kahore uto hezernon wa retire udule haba mo replace ukwadile ko bone horinya me yo tsamaile le ko pa replacement for 2 months basa dira sick yo motona wa bone yo thokomela kontu yami o hirule ki DIS le ene recupile replacement haholo Nono Maloba yana le mukwalidi wami akiri kita badila puso inale di chanelo ile a former president hore ba document le mukwalidi wami Maloba just recently ba kwalo hore ene ba buta ofisi kira hore kyone matat me ba hai konte ha semose Debata ho leboha kare bato banam poto hore. Wena wakanya jang hore. Your uncles. Bato abu invite Remasisi. Wano musu goe hore. Kopana le nona. Ka mutiru. Karinya pati listen te kare rona. Supeta ene le batwana. Hore rise muaho yaro. Kudira ya loba hai ya la kola isi twana kudira ahona sepe doesn't matter whether ona saga ta kono ya ka hayo hone uko musija happy ona saga ta hota kwa ahumula berona risupile horenya renale pot renale respect rebatwana halo hore khona le mathata o khona go nna ha ba le motho bua le o le ka go solva mathata ha go na le manyadi ke tsore ke tswana ba sa utwana ha ke re la go ba le nya ba tau bua go nya Banyalani Legirialo. Ba go ba tsadi ba bona. Go le go go baka. Jaanong bana le ka go dira yalo my uncles. So ya ka ke buile hore ya ba khona. Me a go molato ba gaitso. At least le supile hore lona ditse tsela
ba gaitso re tshwanetse re le Batswana gore go na le tshwaragano mo go rona. We no support a team ya ga Semamang, ka no support a team ya ga Semamang. Ha go na le zebras, rote ra kopana re support a zebras. Re support a Tebo, a Tabo. Ya ka le gonega le masika. How can you live to your right? O live to your left. Ale ka dira yalo. Yo patileng le wena. Ke le sika la gago ka gore o Motswana. Bana ba ke bana ba rona rotlhe. Ha yo mongwe wa bone o ka na le mathata ra mo thusa. Ke yone tsamaiso. Bagolo ke batsadi ba rona rotlhe. Re masika. As long as o Motswana o disika wa yo mongwe. That is what we must do. Botswana ya rona rotlhe. I say one man. Yeah. Ke la hatse la rona. Ke batla gore le tsaya. Jaanong ka 2016 ka the 50th anniversary ya Botswana ne ke le taotone. Hakela ne ke tsoga. Ke botsa gore ke betsa pen le pampiri ke be se mona go kwala. Ne ke na le speech. But then hakela ke tsoga ke utlwa gore ke tshwanetse gore ke kwala ke rapela Modimo ke rapela pula mo Botswana. Ha ke itse gore go tsamaile jang ne ke sa lora but ne ke utlwa hela gore nya ke tshwanetse gore ke bua ya. Le gompieno this morning it's like ke amogetse molaetsa. Ha ke itse gore molaetsa ne tswa kae. So ha ne ke re ke batla gore ke bua ka tshwaragano. Moruti o teng. Ha re bua ka rona re le bangwato. Mo Bibeleng Matthew 19 verse 6. So then they are no longer two. I get it? A man and a woman. So then they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man separate. Bagay mahoko kaisa ko holona. We are one thing relevant one. Let no man separate us. What God has joined, no man must separate. That is my message to you. 35 May 1979. Okote. Ibere Mostilo. Ona khosi kholo balo. Kadi 5 June same year. Ya ona le gazette ya government. E supa gore nya di khosi kholo. Ya bangwa. Me ka gore ke santse ke le lesole. Go tenya go tana le motshwarela khosi kholo. Kana go ya teng ne le mokhaji. Bagolo ba mwitsi ana mwitsi. Motswago le ke tswela mo sesoleng. Then ka 1988 I think in 88 right so khosi khamane le ene a bana motshwarela khosi kholo. Ormente uba munsa motiro. Jebere ya go siame
lene tota bukan nete menang bolela gore ya leno are kariano ina go ya me gore ke tlogela e be tsama o ba sa monela chance gore a tsama hela kana go ya ga o ba re nya ka go e be isa lina la ha seretse Peter Khama go goromente gore ke setse molao e le go sekolo ke supa re Peter gore ke ene o tana mo tshwarela go sekolo o ba sankara ba diega ke re a kanye ba tore e go court ya ka gompieno e go court me ke bone gore ba tsore ke gona le o mongwe yo rumile go khotseng jaanong o simolola go nna big headed o sa gore ke ene kgosi wa re kgaogana so ka ke bona ka teng ke tsaya gore the time has come. I think the time has come. Ke nako gore ke be tsa tiro ya gona kgosi kgolo ya rona mo kgoteng ya sona gora gore go se ka nna le yo bidiwang mo tshwarela kgosi kgolo ke tla tsena mo kgoteng ke dira tiro ya kgosi kgolo ke tshwanetse gore ke tsamaya ke kopana le bagamangwato gongwe le gongwe ka re batho ba batla gore senyetsa ba batla gore kgaogana go na le lenyatso jaanong go tshwanetse gore ke tsena mo tirong ya bogosi ke le ka go baakanya ba re mo gona go monate ga o le konte o tlo gore nya dilo ga di tsamaya sentle nya dilo o tsamaya make sure gore go na le tshwaragano mo go rona ke batla go nna free ke tsamaya ke nna moemedi wa lona e seng ko parlamenteng ya mongwe le mongwe ke kgone go tsamaya still ke taotona wa pele sa se ke kgone go tsamaya ke go kopana le batswana yaka ke sile go tsamaya ke ba dumedisi go supa yaka re batla tshwaragano mo go rona mo kgaolo ya legare ga go na le tshwaragano mo lehatshe la Botswana so ke batla contributa gore go nna yao so ke tla kopana le borangwane my uncles gore re ka bona gore nka simola leng go supa puso gore ya ke teng yaanong ke batla go tsena mo kgoteng ke dira tiro ke a itumela thata gore ke kgonne go bua le lona le go dumedisa morago ga lebaka ke le boga hela thata gape gore le tsile kwano go nkgorosa mo lapeng thank you very much pula
kopa re re etse hospital Arere tanen kiwarona ete wele. batsadi ke go leka go tolota bothata mo mahokong a ntseng a bua ke bagolo mme ke tla leka le ke akanya gore gongwe ke simolola ka one a ga mogolo jaanong ne go sekolo a o ntseng a nna a etsa go a bua ke be ke tshwara a gara ngwane re mokhutshwane sekgoma a kgang pele monga lona o ne a bua gore o lebogela kamogelo ya e boneng ga e sa le maabane a goroga o itlhetse batho ba mo emetse mo tseleng ba mo amogela ka loshala ba le ka dipalo tse dintsintsi tse di teng jaaka gompieno a ba re ka tsela e ntseng jalo o lo neela lorato lwa pelo ya gagwe yotlhe mme na bua gore jaaka lo utlwile o ntse a le kwa Aforika Borwa sorry can I must go to English Yes, I was just reminded Horikana, I'm talking to the visitors because Kosokolu spoke in Setswana. I was just saying that he started by showing appreciation for the welcome he received since yesterday as he found members of the public lining the streets and assembling here in the same numbers as you see here to welcome him home, and for that he's very grateful and he wants to share his love. And then he was confirming that you are witnesses here that he has been in good hands in South Africa. He's been well taken care of, and by many people in South Africa, Contralesa, Sanko, and many others. And he wanted to in particular thank Ambassador Bridget Motsepe, who took care of him and his family, his brothers and their families, as they are even now still not here with us. And Mama Motsepe would have been here had it not been for visa restrictions imposed on her by the current government, but nonetheless her role and contribution is very much appreciated. And as you can see, he's very happy that he's